Nina okethia ingi mwanda musesia wa Mutongo TV karibu ndino kilungu cha keli cha neuya watu tweet eti Mutongo TV ke director mwa matumia hashtag uya nikanende wesethia ni twasonga bamwe na kilungu cha keli kana part 2 twitha twinene na mutaalamu nikenda wesethia na tutethia mbesile twakwata nsia tutethia na biasala waku ni wesethia wende nesa na ni watethia kanyini tawa Steven Mwema karibu ndino wa kilungu bwana Robert. Yes, Steve. Karibu sana Mutongo hii. Kethia museisia wa Mutongo hii. Ni muvea bwana Steve. Ekane kethie museisia wito na ndi mutho cha ingi kivindi ni kito cha wea tiende na usomethania maundu makonanitie na utandithia na usuvi wa ilovia. Okay. Mwana museisia muthenya no mundi twina Robert Mutune na ndi siumasivu tuni withitwe aitubundise oloa kindu kitwa personal financial management. Kana ndo to no so bia mbesi la sia kuikwata nitune the tunena na sam atwelese yolo ape ndo mai kwa kila mutho na kwa chumwa kwa moi na ende mbesi sitwa ibwa onetha wa kwitina wa isai mo kumisino ngalini Robert Mutune no tutabase mbesi sitwe that rekana na siata nikenda withe ni wisetha ni sia tutethia na ni muthenya no mundi ni nake twithe tunenea maundu ma levels of financial management kana ningazi siba sia kusobia mbesi la twina siona Robert tutambito likabu. Yes. Peke nungwanda tuambe kuelewa. Ndisi okay peke ndo kitwa millionaire, billionaire, trillionaire sendo siende tu. Twasi mpeke ndo kitwa 100 near. Kendo jam let's just assume utona kuma 100 near ata wakati ukeso tuika millionaire. Penzi ya utona kulesa those levels sio ndo climbite mpaka ukeso tuika millionaire. Ni kwa bwana Steve no we tell stories ya ndo mambe hiyo ba kila kitu ni musongo from grass to grace na isunde dai itaji kila kita bahati lakini ni wa manage kilo kwata nesa ukwa millionaire status ya mundu thitha ne undu we mwene utonya kwitha emwe ni kila winacho umundio amukamba watene ni wasia no we want my manoke we asia ni njangendu njangendu ni miao uka sisi okona mundu ni mwani ni status yelawe. Okay. Kwa ochu kiobo cha kwitha we mwani na okilawe nacho no utandithio mbesa ciaku okabala ikauma kumo isu ameta 100 there all the way to billionaire status na bitikilengo nenge o mfano nenge pe mutumia wita wa Warren Buffett ni mutumia wisi wa yoluambe ni investor munene na ni we shareholder la munene wa company ita wa Coca-Cola ile to ya sia soda mutumia osu pe historia nenga nae akasia we ambe kutusia mikate akisululu ono ndasoma nesa na YouTube atyo wisi ando ingi matuwasio mikate na isululu na wa makule mayasi amone mahasla na mayasi tita mena nyota ya isa kwa batozi yolo lakini mutumia usito wa Warren Buffett ambe yeba na around 1967 wandu bau ne watho ye shares tio kilungu cha kampuni fulani na watho ye shares ya kampuni isi ya Coca-Cola in the year 1967 share mwana watho wa equivalent to shilingi 300 sia Kenya lakini miaka yaenda na mwaka wa 1989 share mwana Coca-Cola ya equivalent to 12 million Kenya shillings na ambata na mutumia uzini mutumia omwe katika atumia latwi yoluambi mundu wa kwithe disciplined kukila kila maana no kindu tita financial discipline ti ukwati waku ndo weana okala kanini we nako onakuwa banda mbembe momonde kana mubuko mo akile cha mbemba wa banda muthangani no ukethe ikunia niguo kana tigwa kwa ku multiply Mbesa ni kwitha kuyenda financial discipline peke yake. We, kwa it's possible. No, umebu. Very, very possible.
Yes. And ukule patika na yolo amdepe andu type ile. Okay, say there as for example mundu ninja. Tasi endena ukwati munene. Na pe andu we say there mundu ebu ai justify niki ninja. Ndo ndia asoma ndo umewa kwa ndao ya munda ndatu twila munda na pe mundu longi utake ya action. Okay, say there okay, don't blame anyone for status yake in the long run. And what's metha metofauti yet? Metha metofauti ndo wa psychology yo itha tofauti na kila kitawe musongo attitude kana ndo react ya kwa kila cha ukitikia umundu pe mukamba wito baloka ndi atembete na yukila yasia dina baloka mana uthi ona be forces inge sievithete cia mubalocha lakini be ongo baloka na ayona labda abaloka aya avoid kuthiolika imani kwa huyu aithi asiaitie nesa metho make akunoite nikenda endete na mbenda kapate imani kana ndakabaloke inge no isi attitude cia andu asuele ni tofauti na at the end of the day ukuona ni wekwa nai akauma mutwe ambi okwisilia o maundu makonanitie na uthuku kwa success ya mundu itegemeana undu wa react kana undu wosa kindu kila cha mukitikia na wachoza kila kitu wa musongo positively without wende na usoma isomo kumana na maundu onthala wakomana namo na wasome somo wamanya nambata stairs na ene ngubaloka with ya one ukambata we careful na hithi anduke so baloka na yini ukule in Kenyan economy setup na utweke millionaire ote engage na corruption kana taking ni kwate bwana Steve otio bau tia taalamu makona na ilovia ndiwe amoyela mundu kutwikika kana ndu isa utwika muthui utoyite ndo stories sibo muno nondo no thuku kutwika kana uthi waku kaumana na ngei ona wo ngeitio wenda skill Bayo mundu tonya kuya ka makwatyo na ngwa ke kata akoya na ikwatyo kwa we kia biti wa muka kila muthenya wa thio bingwa kioski chako ibuso ne ko kia ukoka muthenya mwa bingwa nduka abakoka musamaria mwema akoka gakuya nienda uto supply ya mekate tasi ngilio mwe kila muthenya mundu ucio aelekela faidani kana ndaendete faidani kwa une kila kitawe musungu consistency kwithia ketho mundu uendeleva wa motoka wa muka wendete leloni twaite ngali na biti na ketha ndo twaangali nai uka kila sio yonga stage customer ikoka ndo isise uendeleva museo na o maundu alangi on thetika ni useo wasekela kitawa brand na waseo brand yaku ukethia ketha no makanzeti utho wasia andu othe makatho wa makanzeti kwaku nondo nemewa amanendewa ni kwenga wanaku kana kuthengiania naku nondo imona we no tuika wakila witha wendesi okay ndikenda tulike kwa levels ikulu ya mweso or you in Kenya na possibly globally kwe na munosito inflation na cost of living uketha ne ambata na maundu maingi makonani tio uchumi kwa nangika nondo wa covid na possibly poor policies ya government na zindu bingi wasisi ta mutaalamu wona one kwetha kuili hata na mundu atonda kwikata nikenda one on the safer side I think pekindo kithito kiendete ulimwenguni for some time kuma mwaka wa around 2014 kwithito kuendea na kila kitawa economic recess kana economy ya dunia yonde ithito yende nesa lakini ithito yi silent ugethia baina ambu na dunia yonde ni ithito yende na kukitana kindu kiu na ukasisio munde silingi wito performance ya against dollar with it tusumbwanite na gwamia yake sionde na wasisio ithia pendita wa United States kana America ithitwe policies cia serikali yo sienseo na miake su methitwe
mate involved makauni sindu cia muthemba ucio na economy yo improve ni suppress it economy ya dunia yonthe ko with you countries ila ingi siende na kwambata ta third world countries kwina challenges siekwe cia kiukwati na kila kitawa unemployment ne kingewete ko mundu lo no enda kuisaidha atonya kwithe favored ni future uoni wakwa ni mundu ucio wailite kwithwa ena skill kana undu wake wisi na ukwatilelie na ketha no mutandithia no wailite binda ila wailite itha wende na kusovia Mbesa muno kwithile binda onetha utonya kwitho splash Mbesa kana uitumia Mbesa nai nundu ni wisi ni bena wikwatio wa Mbesa ni ciokite ondu population ni endete yingewete na resources ila ta sita natural resources tamba muthanga minerals siendete sithete kwa tiendete mbe kila mundu ni ethe akwatililie kila ukona kwa ulumu nundu the moment wa lose focus panini ni watiwetina ni ukulia mundu na wetha ikulia ewa Kenya na deni bingi na kana kuina Mbesa nesa mundu na wetha ikulia okay Kenya tumeta print kana kasovyo no tingi mbingi muno ikaipasi ndo isu na okay kila mundu ketha no ane watu silingi 50 yake sikuma mbe ta mutaalamu kindu kiuni kita thukuma kindu kiu kithukuma nondo serikali yombe ende print ya Mbesa thitha contract ite ano makona yosu na Mbesa ndo si release ya in the economy sitha simeshito against yukiwa kita inflation serikali ka print Mbesa ka munenge kithemba kwe kiwe Zimbabwe mwaka wa kilile ya nyanya niwe wie Zimbabwe maseobia noti ya billion manaeli the noti ya billion manaeli ni equivalent to dollar emweka na silingi ya na thimwana 10 cia Kenya yukwandavie wena musala wa ngili 10 wa in cash wele ukua na matatu kana ni loli serikali ndika au either imesha movement ya goods in the market na price ya siendo isu against Mbesa ila ma release ite nikenda withie pena utandithia wa control wa kila kita wa demand and supply tikethieti na supply ya Mbesa mbingi sokoni na demand ya goods ndechao devo ukakwithia ithio kila mundu na Mbesa na sio tutethia siatwi kwa mavuti nani ukule nikenda wesethia silingi witu ni wathukumane sana na other foreign currencies na dollar selling points nduzu okay you tukula sika no to print more money ni kana wesethia ndo mate but no to withhold tukamba bitha Mbesa imwe nikenda ende wesethia you level kana value yayo neongeleka you serikali thukumao economy ya dunia yonthe control ya ni United States dollar na hiyo mundio ila wewe ando mayasia kana tasie mathawa mamutu mambarite kana sindu cia muthemba ucio nundu labda tiende na ku import kana kumianza sindu bingi tetete ku melati uthawa kindu zati that ikithawa na US dollar kwa ila ta put a lot of pressure on our currency tikwaniti kila saa na US dollar thitha imaanisha kana tiende na kuona mawamba tuma sindu ila tiotomia kwa kila titonya kwika kiu eta kubitha serikali yukaika release kindu kita wale wa serikali ni koba Mbesa yukaika koba na inenga na interest ye ulango ila treasury bond treasury bond kana short term treasury bill na ila mamu koba Mbesa isumetha maimu yai pandu ba import kindu kiuchumetenza etela for like tasi 12 months kana miaka 5 Mbesa cia kutiendea na go see with the hold siendea na usiana na inde binda hizi idala ukethia labda woka wasa Mbesa ciaku na serikali itho cia maiyanenza kwa hiyo sitathocia tinewa US dollar kwa hiyo na kuwa import machine imwe kana ile kumanza thitha ya neutralize wani Mbesa isi ya maiyane tikwa kumanza na sindu ile ingitone that itho cianza okay mundu ena musala wa ngilimba na musala also is only enough for mahitaji make no excess by either no ende no ese ena mahitaji mayo langu but it's only enough by kindu utona kiyulu mundu ucio atona kweka hata in future okay say no atetheka pe maundu ele mundu ucio atona kweka
undu wambe Steve nenda gutunge tina thila wakwatie mbesa ciaku cia mbe kana musala wambe na utusongie bambe wa Kusyaithya witu wewe cie mbinge kana cia nini newe cie mbinge mpaka kila mundu wothe muci wamanyie ni wewe musala ndia matavi peo mundu wamanyie possibly lakini yunga ukule wewe acie mbinge kana ni ciaiye utonya ututabiata ni ciaiye expenses ciambata kulingana nondo wamanyia kukwata mbesa o mundu kwa cia mbesa isu pai bandu bange ciania ukamwikalia nthi withia ena excess ya ngili karibu 10 nondo ambatisie expenses yake nondo wazoia mbesa iko ka chao kile binda usiwa ngili 20 ya nene onongi ukwata milioni 10 wasia ona cio yibandu bange yu silika cio nthesi ya ne mabatani kwa budgeting niyo thai yambe ya keli ni kumanda an extra source of income kana kila kitawa side hustle matukwa withie wa malo kawiyani no thio katandike tukulavulelo uthosie twele tutatu tutitwa tutho wa mutuone kana tuitho ngwa kana osiendo inge kwa isino remedile na withao wisawa ni muvya muno ona ntweke foundation zio na ntwanene amundu maingi matethia musese muno na indi chuma ne chokita twitikilia tukalika street kwa levels nikanele wesile ntwamina na financial management. Thank you so much ngoka aya mwana musesya bahati mutongo TV na nyindita Steven Mwemane na Robert Mutune twana nasema ndo mena bata muno yolwamba zila sia kukwata na kithawa sia kukwata silingi ngilie 10 na bata magu ngilie 10 na wewe on the side aso nendo yeka masaku nesa tuko mana chimwa ne chokite tuko na kindu kingi take